Kenya African namshi tsokjin tengtamu tsobe tola Africa goti nam zöbe gesok chigep tungji Antonio Guterres tang America shungi namshi chegi guzib John Kerry pebdo. It is quite incredible, significant, that Kenya is now at about 91%. Kenya yi hal lebatan nenga chimbu kanzam cheshi yu. Konzu nushu gyasor gyaja gushu goji tengi yobatang, nido nishu zenga nangchu la tela tengu gyaja gushu gonga zam, mangtu zhuyu tsuba chigi yobateni, pege droshinbe da rechi nga junandu. Tsokshen tengla yongyu nyamri gezo ge kuti chigi, namshi tsokshen kopla, rigu chigi yobe tsona chungji judu. And I've been surprised by the amount of spontaneous mentioning there has been regarding the Dubai Cup. Chin chukji na Dubai ru namshi tsoshen kola rangshin ki lenglo mangbu chesongwe ngara hangsang bu chungla zamling yongla thonan chigen ki shungde mayin be tsokbata lengwa tsongle khang mima namki tengun ki tsoshen thola sera chebe nedo nam gyardu chegyu yangna tengsang nganzur goktab mebe nyenga chisam cheshin be ngoyu nezu nam nangme tona mosar kendo khabu mari jijudu. Tsokshen ki unje tamshe nala geji benju domshi digdang genki Afriki gegab namki pulun jigur gegab shenle dab nga mangtu chogugu yube genki pulun ki dokri chimbucha yojujudu. Amerike shungi guzib Kerry teni chambu mayimba tang kange chimbuche jujudu. Tsokshen tola sekole tsaro cheru dowe gorta namshi gyurdola mixu gardube Kanye sinzi William Rutoyi tsokshawa namki kange konar samlu tongju mayimbar tablam chogugu rejujudu. It is time we flipped and looked at it. Tata nganzu kange la cho shene tegu cho shene nganzu kokap chimbushira tobyore. Opportunities as well. Nyamde gezo ge tsenka shikdarna Afrika sharshu gigab khala ngeja lokashe tumar tempa chimbu tembe genki misaya nishul hala seko so michu geze roram koshin yobre. Nido nishu zanye lor Nigeria la chulo chimbu gyugne misaya chil hala dokang meba chaba mase se dangi mebe genki seki denja kange dogdu ching yobre. Afrika gigab nala rangchung koja tebe genki deptu nebuche shimbatang rangchung tungu ngogdun la drensu chiru chimba chaba babse da tuzul yuwa chine chun nyungdu chimba je kange naso la dene sewa da tuzul langyu nyinga chiru chingyodu. Paul Ekwarni Kenya changudu jizo shafshuwa shikredu. Koi jizo ki gochu semjen tsarne tsowa kege yogyang tempa mutudu tembe genki semjen mangbu shiwa tang zasa chetandu kyuwe genki chanchu Ethiopia kimse ki detang konzu dewa la chukzu chungdu. Paul Ekwar lega chesa roram tsokpa Wetlands International ki namshi gyurdo ki shuken tepe netang la tablam tsugi yorji judu. We are helping communities. Nganzu tsokpe zasa chetandu kyuwa nam gyasu chigyur zai suyon de gyur jizo soso roba cheshin yu. Tangla za gyartu gewa yina, semjenla za ragyu da mi tsowa yarge dhugu yu zang koryu la pengi yu ri. Tenri chene deso su zasa zatang yagu yu na kimze ki deta shide nyamne yongyur pengi yu ri jikjudu. Afrika gegab namgi namshi tsoba mitiba chabe gengi koryu da yulungbe kange donglen chigyur yarge chin cawe gegab namgi maza mangtu tongu ri jikjushin yu. Afrika rida semje tebza kanki Frederick Kwame Kumayi Afrika rangchun tungu nam genzu ne tende tume yongtab chegu greji judu. Like I said, Nganzur zishin da semje so choku yobe koryushi yoba teni zamli nane angsumba yimbatang teni carbon tuklan simken shikre. Nganzu te maza shane nganzu rangchun tungu sungyub chegur zamlin ki nganzu rokpa chegube kor gechi chegu gre. Zalabe nyimor tsokchen judiwe kabla serada nyendu tunba namgi Arab Emirates chikti gikab nala COP28 sibe nyamdi gezo ge namshi tsokchen thola Afrika guti namgi gamyo nambe kabla shuken tepgyu tsoba chigi yubase. Mohammed Yusuf ki tambe nezu pabgyu da nyandu shuken sunamyan zonggen.